Sar si aiko gi lilong gi SDC or SDO karam ba oibira ba SDC ni lilong kenen gi ching che thok ta bajina problem yam oire na khoi gi office tai tare ko che thabira ko dagi khoi na ana dagi ju tawge na kan bane do masi di moina che thab duga loina na khoi na dum tawse kha cha thare ko khoi gi SDO ju DC makha da sahi kaya aiko suron digi le kenen se asi thumjan gi basina akoi bada leiriba parja sing aiko gi lau pari sahum yang khairu mangduna la abase aiko kenen sigakting pibiu karigumba parja singi lam sogam bataragaso aiko DC ga compromise tobiu Lilong Usabukpidegi Ningtikong Mini Dam da Chentokigadoriba ising asi Tharorok to Funal Chingsang kilometer taraga mangarom sangbadagi Sen Tharakliba ising Lilong Bazar Lilong Khunau Lokol Arabti Sandabi Lokol Mairing Khun Lokol Chabok Kabui Amasung Usabukpi Lokol da Senthorak liba ising asi Usabukpi Thongi Makhada Ladiba Kenil Asida Sentok Kharaga Waithau Amadi Pumnomdagi Senthorak pa isinga Samnaraga Ningtibi Kong da Takraga Impal Turenda Sentok Higadaba Yamna Maru Oiba Mi Lising Kayagi Lifeline Oiriba Kenel Ama Oiribani Hairiba Kenel asi NISIDCL gi Makhada Thabak Suba Grill Hybrid ZR Infra Project Limited Kauba Company Amana Asian Highway Samlakpada Kenel Asibu Phumjin Khiba Adu Yamna Appropriate Oiba Demarcation Ama DC Thawal gi Mieng Makhada Lilongi SDO Amadi SDC Namaru Oiba Daita Lobiduna Department gi Mioi Singa Loinana SP Thawal Nasu Lilong Police Kan Loinana Person Kaya Thabiraktuna Kenel Asi Nauna Amuk Taubibaga Loinana Ising su Chenthok pa haukre Kenel Demarcation Tawba Sida Maru Oiba Thodang Lobiriba SDC Lilong Aspak Amasung UWO Supokpi gi Secretary na Asumna Fondorokli Thawal DC gi Deputy Commissioner na thabirakli bam mioi punamak na mafam asida hojik demarcation chat tharakan da hojik Kenel ase tongna bagi ready da ajko gi pok train langbi pubirak to na khoi honari adu khoi na hojik uriba mioi sing asini adubu lekai ase gi khunja sing su thokpirak to na kadai da karam mafam da khas leno aduga sarkar gi oibana mafam kadai fobu oigani haibagi bit ama hojik khoi mangda uriba iron gi pipe mama yungiba si khas len phobani haibaduni aduga nongcholom thangba side sina pata len ni haibo pham du thambiri bani aduna hojik Kenel se tawba hore adu ai gi mangda hojik lengsin biduna laibire ai khoi gi sar se han mamakta da sarbu taram noksari sar se ai khoi gi lilongi SDC or SDO karam ba oibira ba SDC ni lilong lilongi SDC ne ba ko ado sar koi sigi se hana mamang da lilong bulletin gi thagat kiba social media da aspak amati UWO haiba Usaboki Welfare Organization gi General Secretary kayum na thambi ke bawarol du matungda ngasi lengbi raktuna hojik mafam asida demarcation amadi Kenel thamna ba miyang gi awa ba kopi ne na ba gi damakta lengbi rakpasi masi matau karamna masi gi sit kadai phogba mai pak ngam ngodori bana haibo pham tam ta kan khoi na hojik pogi oina di khoi gi moigi lilongi praja jing na haitare apa mai matungi na moigi khoi Kenel gi sing che thok ta bajina problem yam oire na khoi gi office tai tare ko che thabira ko dagi khoi na ana dagi ju tawge na kan bane do masi di moina che thab duga loina na khoi na dum tawse kha cha thare ko khoi gi SDO ju DC makha da ado hojik se khoi na hojik tawri je mafam je moi gi pata len je khoi na onto piramaga lemhoba khoi gi Kenel gi pak chawo je si je khoi yenga kan khoi na si ji sing chen ba yalam mung da semage ha ba jine ba khoi na ngasi dagi hauri ba je ado makha ta na khoi si je Kenel gi khoi gi kano je sing chen di bok gi khoi na dum si gi matungina tabak chit tatha ge na khali khoi hariba thabuk si sar ajik khoi na mangda uriba asada yung leba iron pipe se asipho si khas len oidori ni ba ko sa asibo kano je pipe yung ibdaina sona kan gi khoi moningom thangbo sai si gai di mi pata len oiba ko si kan nongchulom thangbo sina pata len oidoi ne ba som sina khas len ne sona kan da khoi Kenel se makadoi ne ba ko ado mo khoi gi lang chai na du lai tan bai damok ta mi gi pata len je khang na bai damok ta sok ta bai damok ta khoi na si je khoi gi ma am ta tammi ne ba ko adune adu sar si numit kya ni changani ngasi mak loina na hona bigadori bra natragana mati ama tawraga amuk matam khara mak lawbi gadori bra haibun adu di akoina ngam ngasi gi oina di angam bagi tawge na di khalli ado ngasi nu do losan ba ngam gadra haibu dai khangdri ko ado akoi gi ngamaga di ngasi dum losan ba tawjage du kano na matam na lairaga di tawjage ado ngasi nu do boini haibadi kya thajabadi wal makha chatta ga ta wa tum da tawge na di khalli adu sar hojik si yamna problem oribadi praja sing si
यामना अवाबगी थाकता मायोंगनरे लुपा करोड़ करोड़ सेंफम कया अमा मांगखि हाइबो फम अदुनी अखोगी फार्म दा nga लिसिंग कया अदु थादरिबा प्रजा सिंग लाइरबा अदुम लबा मियोइ सिंगी पुंसी हिंगनबगी दमकता लांथेंगरिबा अदुदा अनि सुबमना लौफम कया अमा चही कया लौ चाददना मांगिबा असिदा हारिबा पोसगसी ngasi अमुक मतम खरा लेपिरकादा करीगुंबा लोसिंद्रगदी मतम खरा अमुक चंखनी हाइबा वफमसे मसी प्रजा की थमुना पेनबो ओइगदरा सार नत्रगना करमना सोल्व तौगनी हाइबदुनी दो खोइना तौरी प्रजा की थमु जो पेनबको खोइ दुम तौजगेना खल्ली अदो खोइना नोंचिंग फिबम जिना फरगदी अदुम लेपतन तथबगे नन खल्ली खोइना लोशन तौसी लोइदि बोक्ति मखा तानको खोइ अपन बलैतना तौगेना खल्ली खोइ जे ngasi nga laibak tibai kadra khoi ngarang nong kana tabajina asengbagidi khoi ngasi gi demarcation jibokse tawbung ngomgadra na khalambane hari ngamoidra hana hojikse khengman gi side adagidi khoi gi maibam side ising chawrga hojikse khoi gi aruba fibam da leiribo ko aduduna khoi gi aduduna ngasi demarcation jibokta mapung pan tawbung ngomgadra habidi asuna kandadi mi je khoi gi maibam gi side di khoi gi pan pren di kaira kanda moi gi kano to udrai bi paina pukna ri bane bujise ko aduduna koina songi problem je laibani na koina aduna ni demarcation jinga si haiba ngam jadi jadi songi bujise koi ki nongching fibam jina kanjala agadi sona kanda mayam gi koi relief metere ki mateng pam khotba sona the main power ju wat pani na aduduna adugi ni bujise koina si matam haiba ngam jadi je nongching kai ma fibam paraga sona kangi ising chau gina imai handagi ba taragadi koina si je yang tunu misani na tamjagi wafam linsu siba chaisu su tektana ba haiba wakalon done maramaduna haujuk leiriba ising isau amadi miamgi lofam kaya ama mioi kaya ama thumjindana mang taktana awaba piriba si animaki oiriba fema masida losinba ngamgani haibagi thajabadudi awatli kharama wa mawatli haiba famdoni within numit manga hapta amagi manungda natraga tha amagi manungda hariba thabuksi tangai phadana losindaba yadaba ama oibanina miamgi awaba si ubiraga masida sargi aroi boina kari decision mo thambiningi sa nongching fibam jina hojikse koina matam haiba ngamdabaje haibadi ising nong kai mangasi lepna chubak ta ri thawal do ji imai ji pato thawal ji mahong kai rei asing matung makha tara ko chendar ko da koi gi mafam mayam aya ba thunjala gadi kongi thabakse matam khara lep di lepak ka doine mo ko ade koi gi songi ising chawgi don da mayo nari awa mayam do yo ko don mateng pa mo adi ason immediate athu bo era ka doine na ade koi mi lantum property ke gi mang ko go dori banina dona kana focus of igi ni bako aduna hujiki oina di akoina matam jaduna chap chaba yenga mi di tha ma ji manung di da koi keno toraga di adum tha pa ta dum loi bu ya na di khale ai wakal ko sarna thambiri je khoi gi mafam sigi oina su sahi kaya ama mioi kaya ama gi punsi lanthom adagi farm low farm ingkhol manga ga lakhi bani tabu ngasi khangau dana ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯝꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯅꯣꯡꯖꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯏꯁꯤꯡ ꯆꯥꯎꯔꯛꯄꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯤ ꯁꯥꯔ ꯀꯅꯥꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯦꯠꯇꯤ ꯂꯨꯝꯕꯤ ꯁꯥꯔꯒꯤ ꯃꯣꯠꯇ adum animakse akoigidi adum kanana wet habadi leite tawutabu tanga akoigi athubu ngahaki habadi akoina amadugi lanto mangakpa migi jum kai sing tumjala ko habadi mogi koi leibong papam hana ko mapam sin dawdu yadi ko aduduna koina priority ja don da budi pi gani du si ju maru oi thabang ne du na koi si hana koi matam chang na koi lepaga numit si tawjena lemna leiri bane ko je priority ni animal priority atane du hana ko na de koi gi yenga je matam gi batagi na koi man hai du na thagatsare sarna yamna marik chumba amadi mamal leira wafam amadi isagi achinba kaya lengthok pirakuna lilong kendra da leiriba lilong usopok pigi hariba kenel asi mangkhibana ningthi khong tagadoriba kenel asi mangkhiba national highway asi asian highway chauthorkpana mar morkanda mioi ka gi awaba lanthum aduga low ingkhol aduga nga gi farm kaya mayong nakiba awaba mangkhraba potsing adubu amuk awaba singda ubir kanda miyam gi yaifano gi damak lengbi rakpa sarba thagat chai loinana tangasida aspaki general secretary UWO gi thaupu bireba ikoi gi kayum da lakchage ngasi sumaina tawbibasida kayum gi thamoida kari phawbi kari haibi ningba lei yam nungai ngasi ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯁꯤꯡꯒꯤ ꯏꯍꯨꯜ ꯈꯪꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯒꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯤꯁꯅꯔ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯑꯃꯗꯤ SDO ꯂꯤꯂꯣꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯍꯨꯜ ꯈꯪꯅ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯔꯛꯄꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯀ꯭ꯂꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯤꯂꯣꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯟ ꯀꯌꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯇꯝ ꯈꯔꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ SDO ꯑꯁꯤ ꯐꯝꯗꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ SDO ꯐꯝꯗꯕ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ
नेशनल एशियन हाईवे की नाकन साइड सोम साइड लेरिबसिना अखोगी केनेल असी फुंजनखिबना मरम ओइरगा हाइबा अकोइबसिद लेरिबा लौ परी 350 रोम सि मांगदुना सही अमनी सि लाक्लबनी अदुन लाक्लबनिना अखोइना मसिगी मियामगी अवाबा मयाम सिंह नुंगाइतबा अदुगा मसिदा करोड़ मांगिबा मयाम सिंह असि येंगलगा डिप्यूटी कमिश्नर थौबालदा अखोगी एस्पेक्ट अमदी यूडब्ल्यूओ अमदी तोंगा तोंगान बा ऑर्गेनाइजेशन माइकैदिगी मेमोरेंडम अमा पिसनजबनी अदो पिसलकांदा हंदा हौखिबा तांग 35 सिबिगी मनुंगदा हाइरिबा एसडीओ लिलोंग अमदी एसडीओ लिलोंग ना फमद्रबदी अमदी हाइरिबा केनेल असि सेमद्रबदी अखोई बंद तौगनेना अखोई ऑर्गेनाइजेशन सिना अखोई डिप्यूटी कमिश्नर दा थमजखिबनी अदुबो अखोई वफम दु थमजरब मतुंगदा डिप्यूटी कमिश्नर अमदी एसडीओ मरी लेनेबा अथॉरिटी ना तबीरकांदा ngasimak DC थौबाल अमदी एसडीओ ना थबोइन पांगथोकने हायना तो पांगथोकने हायना कमिटमेंट अखोई फमिना बदल लौकिबा दो ngasimak पांगथोकिबाची अखोई ख्वाइदगी हेन याम नुआइना अखोई DC थौबाल एसडीओ अमदी DC की स्टाफ सिंह मरी लेनेबा अथॉरिटी पुनमको अखोई लिलोंग प्रजा सिंह माइकैदगी एस्पेक्ट अमदी यूनाइटेड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन मु चिंजरगा थगचरी हाय वफम थमजरी याम नुंगाइजे हारिबा थबुक से यामना थुबा मतमदा लोसिननबगे करी पंदम थमलिबनो हाइबदुनी मसी अखोई DC अमदी एसडीओ फमिनबा मतमदा अखोई केनेल आइदी एसडीओ दी फंबा होग्रे अदुगा केनेल असि अखोई यारिबा मखै अखोई सुबा सेमबा होबदगी अदुम अखोई लोशनबा म नाइगेन हाइबने अदुबो हौजि हौजि मणिपुर की नोंचिंगी फिबम फत्तबसिदा अखोई एसडीओ न कोनबा DC नि कोनबे एरिया सिंगदा इसिंग चाउगी प्रॉब्लम अम लेबनिना मसी मखोई मेन पावर से अखोई एसडीओ की लेरिबा मयाम सिंग असि करिगुम सिजनरक तारगदी मदु कोनदबा लाको याय अदुना करिगुम्बा मसीदगी हेना आइदी करिगुम्बा इसिंग चाउसिन मखाताना थोक्त्रबा तारगदी अखोई केनेल असि अदुम लोइदु फोबा अदुम चथगनी मतंगसिदा हंगिनिंग ममदे अखोई लैंड ओनर हाइबदे पतादार हाइजबा तारे पब्लिक का अदुगा अखोई गवर्नमेंट की साइड का अनि की मरकता खास लेन हाइबा तारे खास लेन अमदी पतादार के अनि की मरकता करी चेनबा नत्रगना करी निंगाई संगदानबा अतै करी प्रॉब्लम थोगनिंगदेबा थोकपा याबा प्रॉब्लम दे लेबिरिब्रा अदुम तंग थमियु अखोई दिसिने अखोई ऑर्गेनाइजेशन तांजबदी खास लेन नत्रगा अखोई मागी लम मपुसिगी अखोई थोदोंना मदु खलुबा लेते मरमदी करिनो कन हानदी औना सही कया अखोई सुरोन दिगी लेरलब केनेन से असी थुमजनखिबसिना अकोइबदा लेरिबा प्रजासिंग अखोई लौ परी 350 रोम मांगदुना लाबसे अखोई केनेन सिगक्तिंग पिबियो करिगुम्बा प्रजासिंगी लम सोगम बतारगसो अखोई DC का कंप्रोमाइज तौबियो मरमदी कई अखोई अपामदी नंगे लम लौसनबा नत्रगा लम पीदबा यादबा अदु नतेबा अखोई अपामदी हानदगी लेरंबा केनेन से अखोई मौंग चुमना मरिन चुमना लेहलकांदा अखोई इसिंग असि चेंथोक्तुना आइदी सही अहुम मरी की ममांगदी करोड़ मांग लाइबा लबुक लमांग अदई इसे ngaगी फाम कई तौरिबसे मंगंदना इसिम जुम थुंगलिबा मयाम सिंग असि इंखोल मयाम सिंग असि मांगदना थंबदुनी अखोई ऑर्गेनाइजेशन अमदी क्लब की अपामदी अदो तंगाइन थंजे आइदे लांगनिंगबा एनी प्रॉब्लम लेरबसु सरकारना सॉल्व तोबियु लोने प्रजा के अवाबा मायोकनरिबा लेरिबा से केनेल असि थंबियु हाइबा फमदुनेबा ओके याम नुंगाइजे अदु मतुंग तरकपदा हेन थोइना माइ पाकपा अमदी लोकल सिगी लोइन नतना समाज सिगी अखोई नेशन सिगी चखुत थौरांगदा थबुक थौरम कयादा माइपुनना मियांग लुचिंग पुरेल ओइबिबत नतना हेन थौगल तौबा ngamba adum laba obiyo hainasu अखोई लिलोंग बुलेटिन की माइकैदगी विश से पीजबगा लोइनना हनगाई लितना अखोई मोहम्मद कायुम अस्पा की जनरल सेक्रेटरी अमदी उसुबकपी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की थौमी सिंह लेकाई सिगी क्लब ऑर्गेनाइजेशन पुनमक पुसु हनगाई लितना थगचै अदुगा सरकार की लाकपा थबक थरम पुनमक्ता मतम पुनमक्ता अखोई माइपुनना खुसमनना थबक तमिनगनी हाइबो फमदुदा लोइनना अखोई ngasiगी यंगबिरिबा व्यूअर्स पुनमक्ना अखोई लिलोंग बुलेटिन बो फॉलो अमम तौसिनबिदना लाइक शेयर कमेंट पिबियो हारगा मियांगी कानरगदबा थबक थरम कया मतमतंगी चाना चुनबा इंफॉर्मेशन ओगेदबा वखलोसिंग ओगेदबा पुनमक्ता मियांगी थगल तौबा ngamjaba ओगे हाइबो फमसिगा लोइनना तांगसिदा मियाम दे कानेना बे थंगनि जरी